Dobro, u srce Peterca, tamo je gol! Vodi Njemačka 1:0, peti gol Millera na svjetskom prvenstvu. Šok u Belo Horizonteu. Njemačka odlično stoji na terenu, nova je prilika za 2:0, Klose tamo, uspijeva Julio Cesar jednom obraniti, ali ne i drugi puta. Evo ga, ulazi u nogometnu povijest, 16. gol za Klosea i tako još više Brazil baca na koljena. A Njemačka i dalje napada, Njemačka ima i priliku za treći pogodak i 3:0! 3:0 za Njemačku! 24 minute su prošle, Kroos je pogodio. Pogledajte i ovu izgubljenu loptu, evo i četvrtog pogotka na vidiku i to je 4:0. 4:0. Brazilci primaju golove kao početnici, sada je Kroos zabio drugi puta i sad nam je već pomalo i žao Brazila. Djeca plaču, svi su u transu. Idu Njemci dalje, ne staju na tome, idu i po peti pogodak, evo povratne lopte i 5:0. 5:0, Khedira je sada pogodio, nema više Brazilaca, kao da su zaboravili doći na utakmicu i evo nema više, jedan muk na tribinama. Ima tu sada dosta mogućnosti, ide Lam, sigurno će dati na bok tamo, može Khedira dobro napraviti, Lam u sredinu i 6:0! 6:0, ako ste zaspali, probudite se jer stigao je novi pogodak u režiji sjajne njemačke reprezentacije i to je sada u 69. minuti 6:0. Evo i nove prilike za Njemce i to je još gore, to je 7:0. Danke Krezil nije postigao i taj još jedan pogodak, na drugoj strani evo prilike i za taj počasni gol. Tu je Boateng malo i pustio napadače Brazila. Oskar zabija svoj drugi gol na prvenstvu umjesto 8:0, sad je 7:1, ali ništa to ne